Ja sam Božena Baković, učenica Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska, te ću vam danas pokazati higijensko utrljavanje ruku dezinfekcijskim sredstvom. Važno je naglasiti kako nam je na prvom mjestu pranje ruku vodom i sapunom, te onda kada nismo u mogućnosti koristimo dezinfekcijsko sredstvo. Kolega, molim vas. Stavljamo 1 do 2 ml dezinfekcijskog sredstva, te ću vam sada pokazati 6 koraka kojima higijensko utrljavamo ruke. Idemo prvi korak, dlan o dlan. Drugi korak, isto na drugoj ruci. Zatim prostor između prstiju koji često zaboravljamo. Obrnuto isto. Palčevi. Te prostor ispod noktiju i čišćenje samog dlana. Ostavimo ruke da se posuše par sekundi, te je higijensko utrljavanje završeno. Ja sam Martina Dubravec, učenica škole za medicinske sestre Vinogradska i danas ću vam pričati o medicinskim zaštitnim maskama. Postoji nekoliko vrsta zaštitnih maski, a razlikuju se sposobnošću zaštite. Zaštitna maska je vid fizičke barijere između nosa i usta osobe te njezine okoline. Zaštitna maska ima 3 sloja koja služe kako bi zaustavila prodor mikroorganizama. Također, na njoj su vidljive 3 nabora koja služe kako bismo mogli rastegnuti masku od nosa do podbratka. Medicinske zaštitne maske koriste isključivo zdravstveni radnici, no danas u ovoj pandemiji koronavirusa koriste i građani. Djeci mlađoj od 2 godine ne preporučuje se korištenje ikakvih maski jer oni ne bi mogli držati tu masku pravilno i dugo na svome licu. Za stavljanje maske koristimo sljedeće korake. Dezinficiramo i operemo ruke. Uzmemo masku iz pakiranja i provjerimo ima li ikakvih oštećenja. Ova maska nema oštećenja, te provjerimo koja je prednja, a koja je stražna strana ove maske. Prednja strana najčešće ima tamniji dio i ona ide van. Jednim potezom stavljamo masku na lice i pričvrstimo za uši. Metalni dio oblikujemo po našem obliku nosa i masku potegnemo dolje do podbratka. Za skidanje maske koristimo sljedeće korake. Operemo i dezinficiramo ruke. Masku jednim potezom skidamo pazeći da ne dodirujemo više lice tom maskom, te odložimo u otpad. I operemo i dezinficiramo ruke ponovo. Ja sam Matija Mujić, idem u Srednju školu za medicinske sestre Vinogradska i danas ću vam prezentirati kako pravilno postaviti platnu masku. Maske su u ovo doba korone vrlo važno zaštitno sredstvo jer nas štite od mikroorganizama koji se prenose kapličnim putem. Maske su fizička barijera protiv velikih kapljica jer one u sebi nose mikroorganizme i viruse. Imamo razne vrste maski, ali najvažnije je da ih koristimo pravilno, od korijena nosa do ispod brade i sada ću vam to prezentirati. Prije postavljanja maske trebamo oprati ruke. Prije nego što otvorimo masku moramo provjeriti je li pakiranje oštećeno. Ako nije, izvadimo masku. Provjerimo koja je prednja i zadnja strana. Raširimo gumice, stavimo iza uha i raširimo masku od korijena nosa do ispod brade. Platnu masku treba skinuti kada ona postane vlažna i treba je oprati na 60 do 95 stupnjeva i ispeglati te je onda dezinficirana i spremna za daljnje korištenje. Maska nije modni detalj te nju treba nositi iza nosa, a ne ispod nosa i ispod brade jer onda nema nikakvu korist. Ja sam Dorotea Falica, idem u Srednju školu za medicinske sestre Vinogradska i danas ću vam općenito pričati o novonastaloj situaciji vezanoj uz koronavirus. Koronavirus se pojavio prošle godine u 12. mjesecu u kineskom gradu Wuhanu, te smo tada zapravo, to je bio početak nečega što je zapravo nama naša današnja nova sadašnjica. Kada govorimo o Hrvatskoj, u Hrvatskoj je to zadesilo u 3. mjesecu ove godine, kada smo naš stari život morali zamijeniti potpuno novim navikama i zapravo se sve svoje stare navike zamijeniti nekim navikama koje su dobre za nas i za okolinu. Što se tiče
tiče djece osnovnoškolske dobi, djeca osnovnoškolske dobi su se većinom bavila sportom. Većina njih su se bavila nekim sportom u Hrvatskoj i ta djeca nisu se mogla više baviti sportom i smatram da je to jako teško utjecalo na njihovu socijalizaciju, zato što djeca osnovnoškolske dobi bitna im je socijalizacija i bitno im je druženje s prijateljima, a kada smo zatvorili škole i kada smo zapravo zabranili rad svih sportskih klubova, djeca to nisu mogla napraviti. Što se tiče srednjoškolske dobi, mi kao učenici i moji vršnjaci, naše mjesta druženja i socijalizacije bili su kafići i noćni klubovi. Kada su se zatvorili kafići i noćni klubovi, mi tada nismo mogli izlaziti u kafiće i noćne klubove i smatram da je to u jednu ruku dobro, a u jednu ruku je isto tako i loše. Dobro je zato što smo se mogli zapravo sami paziti na sebe i na svoju obitelj, štiteći se od koronavirusa, a loše je zato što smo izgubili neki vid komunikacije sa našim prijateljima. Isto tako nadam se da će se ova situacija brzo završiti i da ćemo se brzo vratiti našim starim životima. Ja sam Mladen Brnerić, učenik sam Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska i ja ću vam pričati o važnosti pranju ruku i pokazat ću vam tehniku pravilnog pranja ruku sa vodom i sapunom. Dakle, ruke treba prati zato što se na rukama nakupljaju mikroorganizmi koji mogu uzrokovati bolesti. Pranjem ruku mi smanjujemo broj tih mikroorganizama i samim time smanjujemo mogućnost da se zarazimo. Znači, ruke treba prati prije i poslije jela, nakon WC-a, nakon iznošenja smeća, nakon diranja novaca, nakon javnog prijevoza, dućana, znači nakon kontakta s bilo kojom okolinom koja nije naš dom i kada su vidljivo uprljane. Ruke bi trebalo pratiti 20 do 30 sekundi, vodom i sapunom kad je god to moguće i temperatura vode kojom se ruke peru nije bitna, bitno je samo da se peru sa sapunom. I sada ću vam pokazati način na koji se pravilno peru ruke sa sapunom i vodom. Dakle, prvi korak je da otvorimo slavinu, namočimo ruke sa vodom, zatim na ruke nanesemo sapuna, osiguramo da je cijela površina ruku prekrivena sapunom i zatim ide prvi od 6 koraka kojim ćemo osigurati da su ruke oprane na pravilan način. Dakle, prvi korak je pranje dlanom od dlan, zatim stražnju stranu dlana, onda peremo tako isto i drugu ruku, zatim između prstiju, onda obuhvatimo obje ruke i peramo ispod jagodica i ispod noktiju. Zatim obuhvatimo palac, kružnim pokretima ga peremo. Palac je jedno od mjesta koje se često zaboravlja. I zadnji korak je dakle pranje ispod noktiju i samog dlana i isto tako sa drugom rukom. Nakon toga isperamo sapun sa ruke. Ruke sasušimo sa papirnatim ručnikom i kad smo posušili ruke možemo zatvoriti slavinu sa tim ručnikom i dakle, sada ćemo uz pomoć boje koja će nam glumiti sapun demonstrirati kako zapravo nepravilno peremo ruke kada ne peremo na ovaj način. Ovdje vidimo svi ovi dijelovi koji su neobojani označavaju prljave dijelove, znači dijelovi koji su ostali neoprani, a sve što je sa zelenom bojom ofarbano to smo zapravo oprali. Pa u ovo vrijeme kada nam prijete sa svih strana razni virusi, u ova čudna vremena posebno je važno paziti na higijenu, znači kako bi spriječili prijenos sa bolesnog čovjeka na nas zdrave. Prije svega, znači, prije nego što dolaze u školu moraju mjeriti temperaturu. Nakon što dođu u školu poželjno je oprati ruke sapunom i toplom vodom. Ako to nije u mogućnosti, onda sa dezinficijensom za ruke, znači obave utrljavanje ruku sa dezinficijensom, nose maske, bez obzira jesu li kirurške maske ili su platnene maske i pokušavamo održavati distancu što je u biti najteže jer se nalazimo u školi koja je vrlo skromnih kapaciteta prostornih. Znači isto tako, prije će oprati ruke. U dvorani u kojoj održavamo tjelesnu i zdravstvenu kulturu ima dovoljno razmaka, znači može se osigurati dovoljna distanca da se mogu odraditi vježbe i da nema kontakta manjeg od 2 metra. Nakon vježbi također
moraju se znači oprati ruke. Naravno, obuća i odjeća, to je i jedno i drugo u čemu vježbaju i majice, i trenirke, i tenisice, mora biti čisto. Preporuka je također potplati da se dezinficiraju i znači u principu osigurano je neširenje znači zaraze. Apsolutno je bitna i ono što je žalosno, što u srednjim školama, pogotovo u medicinskoj školi, samo prva 2 godine imaju tjelesnu i zdravstvenu kulturu. U zadnje 3 godine, znači 3., 4. i 5. razred je isključivo struka i definitivno im nedostaje kretanja. Jesu oni na kliničkim vježbama gdje se zaista moraju kretati jer eto jednostavno obrazuju za takav profil koji iziskuje puno kretanja, ali tjelesna i zdravstvena kultura dobro bi došla i u višim razredima srednje škole. Apsolutno. I pretilosti, a i što se tiče podizanja imuniteta. Moram priznati, nisam baš od sporta, ali plivanje. Evo ga. Zlatko Veličan.